Mirka rong parpi ke so ke pangji ningkan troksi ke chok thulo. Rong agora rong bang timong arong rong asar asopo bujoy timong achor kache ing tipi oso ka chopathe ake so penajok apran damjui. Koilamati Joyram ing tiarong arada tum thurpak pen rong arlo radakam ke klempon. Singhason constituency arlo arada tum peya ja apensi ke so ka cheponnang. Kardom pinia birta than bang pinili merina han sepi non arjoitha birtang ton pen. Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ki parlo Koilamati Joyram ing tiarong arlo rongara thurpak pensi rongarlo mithanga sai ki klempon along James Phangchu dorchi daphan kichu na son sigdang pidun jongpon mi mithang rongarlo atowar jongsi mithang penni lekbuk lekwar chipaklam pon pi pulote mithang rongara da tumsi akisung ka chetong nangpu chichini pon pamisi athe barla porahut phurui sangman pen kachipajok jia bidi ke la anvet doku matha ponsi pini ni phai krener ke barni Koilamati Joyram ing tiarong ara thurpaksi mithanga rong kapang thira sai klempon labang so along GB chinthong ing tipen kapin khat pona tengsi hemai langso alang royalong dolong ka vedet pena joini kedam tanga porahut ajor ve ki thipik pena joini kalwat hi hui lang ke pon et pena jok pini rong isi thurpak pen rada kam klempon labang so rong isi rada kam ke klempon along kichu na phan dorchi da phan kisi kedang pidu nili balong rada sai klempang phu James Phangchu methanga khiadat jinghon hi pin pensi chirap chitu pidun Pini labang sosai ke klem along kaduka be bidi sore chethan chimung pon along Koilamati Doikrum polling station BJP local committee ex president Dorsing Terang lapen Kasumari PS local ex president Philip Terang Nile BJP mondol committee member Biren Biatum Chetongdun kaduka be mesen pen chethan chimung pon long lapen labang so Joyram ti arong radakam ke klem pon along ta GB pendang lok rong mikar milar do anta ake high James Phangchu phan Aprang ke bang jilang anta lapuson kachirap kachitu pon bom jelong Surya Kardom pipajir pon lapen James Phangchu setami arnam hirjumi hang pipon Nilipen Mosasteron 365 News India Karbi Anglong Singhason constituency kaparlo tiso bay paklang so arong arada tum kacheleng atowar kawe pen ebeng an ke sodet abang apan se kilang asai hem along an ke ponji aphan peaja apensi towar ebeng an kache ponang lasi lahaya ki sungpen ki jogji ap Karbi Anglong autonomous council atum kachelang dun akenang sot pusi disobay arada tum ningje pon lapen Singhason constituency MAC mate Karbi Anglong autonomous council EM Amar Singh tiso aphan bang so towar aputhak non prabjin pen nang kaselam ji aphan tuning ripon pusi 365 News India pherang ki aphan birta nang pale Samelang Sopen Mizoram Hansik 365 News India Lakha Troksi Socheng Thenta constituency kapalo rong agora rong bang timong arong rong asar asopo bujoy timong achor kache ing tipi oso kachopathe ake sopen ajok apran dam nang juilo British adin penon an India ningkan Troksi kebra pho independence mate det pi ke chok long lok aphi ningkan Troksi kep an Karbi Anglong autonomous council nang charite aphi non pu anta Lakha Troksi Socheng Thenta constituency angkang arloke kaching thur amo mesen thekpon long lelang lason thak si rong agora ahawar along ta mesen kidam kewang kacheleng atowar ave lapen mesen se kachelang ahemate hospital ave pinpor pon me piniada por phai phora minute kep apor malom rong agora ahawar rong bang timung arong rong asar asopo bujoy timung achor kalitang kachi ing tipi oso kachopathe ake so penajok apran dam nang koklo athe mesen kacheleng atowar ave lapen mesen se kachelang ahemate hospital kawi ajok hempen kilometer plikep so se an Nogong district Jaklabandha hospital ansi se kachelang damji aphan jesik lobon sitame towar kaheno parpi gajok gari kangdoi ansi apor damjui ajok bujoy timong achor kalitang kachi ing tipi asomar bangke thom achor lapen donrap do an aphan pamote kang si bangso apir the penchi ote kang nang koklo lapen hadagara datum kaningje pona tengke BJP ke parivartan a sarkar pule nonpu anta rongagora ahawar along ke parivartan ang thek kavedet ke manghume me alamlo lasi non ke wang GMAC Kelike BJP aphan vote PG pusita me mesena bang aphan ingwaisi vote pinangji pusi birta ribdun long Rongmong Wepen Dilip Tokbi 365 News India 5 kilometer ang bonga aphan anta labang so long gora hawar phanang claim pithekte so cheng henta constituency long aputak dame tuwa na hok le dam same awar sayawe
bini laso la nili so niling jir chot kali kaprek angjir da thiji labang so hospital ke dam ke bang kache lup pena jok la puson si 108 le hang sitami labang so ke wangune la pen la hai gari le pon sitami labang so tuwar chilengune jula puson la sinili puingtung alang li labang so cheng hanta constituency ke non ke bangji IMDC ke lang li thul thedat sia ke me nili hin pen ka matha da mateng puluti rada tum nang li tum chini ta la pen nang li tum munthi ta alang li phan lailo nili pungtung BJP government mis heno pokali misen alang li tum sang kami pilu sita la bang so yem pen ke claim grip na jok pinang ada kisung theglong rata tum lasi kadoko rata tum chini ka so cheng ta constituency tum bini la bang so BJP le to tame sama kaprek MDC sini tu kenang sot angkung ke latak halo lasi pini li ningjeng tung lasi penangan ala to rata tam tame chini ta la bang so tuar ke claim clear ajok rata tuma kisung thedung lo son theglong lo mekrik meklang si donang lo lasi nili neos tum bhan la bang so puthak nili arjung tung la pen pung tung lailo nili Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ki parlo koilamati pen kahelu kilometer kri troxi so se lang teroi lukhiram rong phara rong amikar chandro rong pharla pen kali tangsira BP atumaso pi adagwam kiso kapang jilo ka joini karbiang long tan mouse council CM tuliram rong hang aphan sega chilang jia phan kerap ka chuhang mi phun mi sena hot ka cherap an par ki sung naya por hot kerap dun thek hendor nam hirjumi ke long ke ong nai ji ke lapen muni da tumpen lapen arnam hirjumi ove anta hirjumi long vekji Mirka rong phar piarta non aningkan kri silo bonta kedamtang surihini ra kripli aningkan wusika chiklu malom koilamati presbyterian mission school along silo chari dun bom class LKG 2 an chari dun bom hotsi koilamati pen hem an ka helu kilometer krener kep an kai ta keng pen loka chari dun jiaphan helat bom halapulang royalong dolong ka ve joini lang roy pen hem le rokan ingnama jo kilometer ke thom dolang hem le ji dok dok dekrumalang royalang ke hada hot ku pinya pia kengalong cordon rakamat kisonang bat bomajok loka charlita saijok je ington koklo hem wo hidilong le hanwe che jorsi diphu golaghat andamsi sechelang bomlo bonta dibrugar kalite guwahati an cheponon pusi doktor atum pukoklo aphi tangkan ta iglapsi puthot hem an chewan thudetlo nahok le ponji seta thangta bilu pusi matha koklo lapen surhini rakreser ke baningkan puthot mirkarong phar PSRP chewoi thujuilo non ke kisunga par kisunglo hemisi mususo bangthrok osumardet si lana bomlo asar burake aniaw maphan kangdat pidama jok kaita pusi do bomlo non malom puthot kisunang bat boma jok kachungda ta tangka sangchunam bom amatsi sikai sita chubirti thek thedet lo pusi pherang kya thengnu nang chithandun lasi karbiang long CM tuliram rong hangaphan lapen komani ningke mia bang phubang phyatum jongsi rabdun ji polote bank account number 309616270093 IFSC code number SBIN 0009405 Nilipen Mosasteron 365 News India Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom